Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije konstatovano je da je epidemiološka situacija stabilizovana do te mere da se dalje ne mogu i ne trebaju preduzimati neke posebne mere, već da se kontrola epidemije može sprovoditi redovnim merama koje su propisane uredbom Vlade Republike Srbije. Sem ukidanja vanredne situacije doneto je i niz drugih zaključaka. Na teritoriji grada Užica, dok traje opasnost od zarazne bolesti COVID-19, primenjivaće se sve mere koje su propisane aktima Vlade Republike Srbije i naravno nadležnih organa, da će grad Užice nastaviti da pruža pomoć i podršku zdravstvenim ustanovama i COVID ambulantama kao što je to do sada bilo, u smislu dezinfekcije i svih ostalih mera koje budu neophodne zdravstvenim ustanovama, da će volonteri Crvenog krsta i dalje biti angažovani kao i pripadnici civilne zaštite vezano za imunizaciju, odnosno u pružanju pomoći zdravstvenim ustanovama u procesu imunizacije. I Gradski štab još jednom ukazuje građanima da je u njihovom interesu, naravno i interesu očuvanja javnog zdravlja, da izbegavaju rizična okupljanja, da nose zaštitne maske kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom i da održavaju, naravno, propisanu distancu i da se vakcinišu. Činjenica je da imamo pad obolelih pacijenata prethodnih meseci, ali i dalje se moramo paziti, naglasio je zamenik načelnika štaba za vanredne situacije Zoran Militarov. Najvažnije je građanima preneti da ovakva situacija ne znači da je COVID nestao. On je i dalje tu, i dalje je vrlo visok rizik, i dalje se treba nastaviti sa svim onim merama koje su preduzimane. Normalno i nadležni organi će nastaviti svoju kontrolu. Mi smo uspeli da nađemo, da kažemo, zajednički jezik i zajednički interes i sa privrednim subjektima i građanima kad je u pitanju preduzimanje mera. I verujem da će to tako ostati i dalje. I taj apel Gradskog štaba upravo u tom pravcu ide. COVID pacijenti kojih trenutno ima 67 smešteni su u privremenoj bolnici u Krčagovu. Što znači da u opštoj bolnici, znači u starom bloku, na infektivnom, na kožnom, gde su ranije bili smešteni pozitivni pacijenti, sada se leče ne COVID pacijenti. Inače, na teritoriji Zlatiborskog okruga još uvek su bolnica Priboj i bolnica Požega sa nekim malim određenim brojem pozitivnih pacijenata i očekujemo ukidanje tih bolnica, znači da izađu iz COVID sistema. Broj COVID pacijenata manji od trećine onog najvećeg broja, što je i dovelo do ukidanja vanredne situacije. Oko 50% građana je vakcinisano, ali svakako se apeluje na građane koji se još uvek nisu vakcinisali da to što pre učine.